Ka te iwi hei te pō nei, ka whakamanahia te pire ratonga ture hou e te kāwanatanga. Ahakoa he mea tautoko taua pire i te tuatahi e te rōpū toranga pū Māori. E hoa mā kua huri tuara rātou ki taua pire i naia nei. Nā te mea hea i kia rātou, kei te aukati te pire nei i te haere a ngā kaipapuri whenua Māori ki te kōti. Kei a Roihana Nuri tēnei pūrongo. Mena nō te tehi hea whenua Māori. Māori land is about whakapapa, it's about our place in our world, and it isn't the same as Pākehā land where you can buy and sell and get rid of it if you want to. Ka ua rawa atu mena kei te hia āwhina koe ki te kawe I tēnei take ki te kōti. If they're going to be penalised by not being able to get legal aid, that means that they won't be able to take out actions against other people or defend actions against other people through these civil matters. Ki raro I te pire ratonga ture kei mua I te whare pāremata, ko te whakamātautau rawa tētehi whakaritenga mo te whiwhi pūtea āwhina ki te haere ki te kōti. Nā reira ka katia mai te kēti ki ngā Māori nō rātou he hea whenua Māori. We will be asking the Secretary for Justice, once this comes into law, to be keeping the statistics so that we know what is happening with applications for legal aid with Māori. I nā pō I ngā nā arahui kā tēne ki te whakakore I te wahanga o te pire mō ngā whenua Māori. Engari, auare ake. Ahakoa nā te Pāti Māori tēnei pire I tautoko ki tōna pānuitanga tuarua, I nāia nei kua huri tuara. The government didn't support our amendment, so we are not supporting the bill now. We will be voting against it at third reading. Hei te pōnei ko te pānuitanga tuatoru, hei reira whakamanahia ai, Roihana Nuri, te karere.